weiteren Sinne etwas mit Geld zu tun. То есть остальные 40% или около 40% проблем, они связаны с деньгами. Es sind Probleme, die ich mit mehr Geld, was ich verdiene, größtenteils lösen und beheben kann. А это такие проблемы, которые, если мы станем зарабатывать больше, то Haben wir большую denn часть den Leuten этих проблем irgendetwas мы сможем anzubieten, решить. womit sie mehr Geld verdienen können? А можем ли мы предложить людям решения, благодаря которым они будут зарабатывать больше? Natürlich haben wir etwas anzubieten. Wir haben das beste und seriöseste Geschäft der derzeitigen Zeit und für die Zukunft. Конечно, мы можем что-то предложить, потому что у нас в руках самый лучший бизнес, который действует и сейчас, и будет действовать в будущем. Hier können sich die Leute ein paar Euro dazu verdienen. И здесь люди могут зарабатывать несколько евро, а быть может больше. Sie können sich ein zweites Standbein aufbauen von ein paar hundert, von ein paar tausend Euro. Они могут получить дополнительные доходы в виде сотни, в виде